Ideal Youth Association IYA Kakching Wairi Ward number 1 gi Lamjing Makhada Ward number 1 Youth Committee Kakching Wairi na SHINDUNA first IYATROPHY Football Tournament 2026 NGASHIDAGI Kakching Wairi Junior High School Ground da HOUDOKKHRE HOUDOKPAGI thoram aduda Youth Affairs and Sports MI Kada gi Secretary Naurem Pravin Singha Chief Guest IYA Kakching Wairi gi President Moirangthem Brojena President Kakching केंद्र की एक्स एमएलए यंगकुम सुरचंद्र सोशल वर्कर खेत्रीमयुम केनेडी कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 1 की केयरटेकर काउंसिलर मयांग लंगबम मेमचा आईवाईए की वाइस प्रेसिडेंट सौगाईजम इंगोचा आईवाईए की सेक्रेटरी नाउरेम महेश कुमार अमसुंग आईवाईए की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नाउरेम ओकेना गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइकी टूर्नामेंट अदुदा पुन्ना टीम निफुना सरुक यारी ngasi ge ahobo numit ke ahanba match da IYA B Kakching Wairi ga Nicole Foundation A Kakching ga goal amata chanakidre ani suba match na Wairi FC na Padma Ratna English School Kakching PR team bu goal ahum sunoda thoikre ahum suba match na Real United Kakching TWT Kakching bu goal ama sunoda thoikre loinana ngasi ge aroiba match na MMCF Kakching ga WALYDA wabagai ga sunoda goal amata tanadana draw oikre